Mu gihe shampiyona y'Ubwongereza nayo igeze ahakomeye, ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya Manchester City ndetse na Arsenal, aho benshi batangiye kwibaza nimba igikombe kitamaze gufata icyerekezo. Ni umukino wahuje aya makipe yombi wabaye nk'ikimenyetso gikomeye ku rugamba rw'igikombe cya Premier League. Wari umukino wuzuyemo ubuhanga, igitutu cy'amarangamutima menshi, aho buri ruhande rwagaragaje inyota yo gutsinda. Nubwo Arsenal yatangiye yihagararaho ndetse igaragaza ko ishobora guhangana n'ikipe ikomeye nka City, hari ibintu byagaragaye ko bishobora kuyitwara igikombe. Amahirwe menshi yabonetse imbere y'izamu yarabyaje umusaruro cyane kuri Kai Havertz wahushije uburyo bwari kuvamo igitego cy'ingenzi ku munota wa nyuma. Ku rundi ruhande Man City yigaragaza ituze n'ubunararibonye budasanzwe. Umutoza wayo Pep Guardiola asa n'uwamaze kubona ikipe ihamye, ikina neza kandi ifite imikoranire ikomeye hagati mu kibuga ndetse no mu bwugarizi. Abakinnyi barimo nka Rodri ndetse na Bernardo Silva barimo gukina ku rwego rwo hejuru, bafasha cyane mu kugenzura umukino, mu gihe imbere haba hari Erling Haaland akomeje kuba icyizere cy'ibitego muri iyi kipe ya Manchester City. Ikindi gikomeye kiri gufasha City nuko itakiri mu marushanwa y'i Burayi, bituma yibanda gusa kuri shampiyona. Ibi bitanga amahirwe menshi mu gukoresha abakinnyi bayo neza nta kunanirwa kandi bitonze. Arsenal yo nubwo ifite ikipe nziza kandi kiri ku rugamba, iri gutangira kugaragaza ibimenyetso byo kujya ku gitutu. Gutsindwa imikino ikurikiranye bishobora kuyigora mu mutwe no mu mikinire, cyane mu bihe bya nyuma bya shampiyona. Iyo urebye neza rero, ntabwo Arsenal idafite ubushobozi, ahubwo ikibazo kiri mu kudahozaho, aho ishobora gutsinda amakipe akomeye ariko ikaza gutsikira mu mato. Ese Man City yamaze gufata igikombe? Oya, ntibirarangira, ariko ibimenyetso byose byerekana ko ari ikipe iri ku murongo mwiza cyane wo kongera kucyegukana. Reka dutegereze ku ifirimbi ya nyuma ya shampiyona, na Arsenal cyangwa ni Manchester City. Duhurire muri comment wowe umbwire uko byumva, ariko nyaboneka ugende ukoze subscribe, like, share, usangize bagenzi bawe.